Hari ini kalau orang anxiety ataupun orang depression, otak dia fikir macam-macam, dia takkan boleh buat kerja apa-apa. Duduk murung. Tapi orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, otak dia tu jadi clear. Allah anugerahkan. Dia boleh berfikir. Ketika Dajjal keluar, orang murung, orang takut. Orang yang la ilaha illallah, dia punya pemikiran clear. Anxiety tak ada, depression tak ada. Oh, kita lapar ni, apa nak buat Dia boleh berusaha untuk kenyang. Sama ada kenyang secara ajaib ataupun memang dia clear otak dia. Dajjal keluar, tapi Allah ada dengan kita. Sekarang ni kita lapar, keluarga kita lapar, kita punya community masyarakat lapar. Jom kita buat. Oh, kita tanam ubi lah. Mungkin ubi berapa hari saja dah boleh kita makan. Maka mereka bertanam seperti biasa dan sebagainya. Jadi selain daripada keajaiban dengan la ilaha illallah itu, tapi orang yang berzikir itu hati dia jadi lapang, tenang, hilang kerungsingan. Kan Allah sebut, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi tuan-tuan kena latih benda itu. Hari ini zikirkan la ilaha illallah, la ilaha, masukkan dekat hati itu. Kalau mungkin tengah sempit rezeki, tiada beri rezeki melainkan Allah, tiada beri rezeki melainkan Allah, tiada beri rezeki melainkan Allah. Tapi la ilaha illallah, maksud tu kat hati lah. Kalau tengah sakit, tiada memberi kesembuhan melainkan Allah, tiada memberi kesembuhan melainkan Allah, tiada memberi kesembuhan melainkan Allah. Jadi mana hati kita akan tenang. Zikirkan la ilaha illallah tu. Kita kena latih. Benda tu kena latih. La ilaha illallah. Dia baca la ilaha illallah ni bukan menghabiskan biji tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah laju berkira pula tu. Imam ni baca lebih ni, 33 ni. Apa baca lebih tasbih beli mana agaknya kan. Berkira tuan-tuan. Biar kita latih harian sikit-sikit, tapi kita masukkan maksud ke hati. Tengah bawa kereta kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada beri ketenangan melainkan Allah, tiada beri ketenangan melainkan Allah. Sebab tadi bawa gaduh dengan lelaki, hati sedih kan, tiada beri ketenangan melainkan Allah, tiada menyayangi melainkan Allah. Abang-abang, kakak, ayah-ayah mungkin tengah struggle mencari nafkah keluarga, hutang tak bayar, kena tipu dan sebagainya. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan tengok keajaiban apabila kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, diberi rezeki, maknanya diberi jalan keluar bagi masalah dia, dan diberi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Ini baru mungkin orang tipu kita, orang tak bayar. Dajjal keluar besok, lagi besar penipuan dia tu. Lepas tu kena latih zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila nak mula? Hari ini juga. Jangan tangguh-tangguh